Breaking news, puthot ke ongdong heroin mate drugs kinep thulong. Bokajan police station ka palo khot khotia long pen. Dimapur anat pen ke bangbo mihum. Number plate kabe. Ihum music amotor long pen sabor hom thong ke prak sir ke palong pen 511.79 grams heroin police atum chupari deng pot. Lapen hithia long anam kado e palong pet pen 4 crores an bagdeti police sai khetum pen khan pachini pon. Da solong pen bahia bang phu kaching nang cega bang famela pen lo dular udin ata ningkan thongke pasar burame lake utbul barik arong baliketia district Nagaw. Imer bangke Sarafat Ali ata ningkan ko rahni asar buramen ular udin arong Hirapati Nagaw district kisi pangkekon. Bangso sailo pati people ke IC Lahorijan ASI Jiten Gogoi CRPF C20 Camp Bokajan APS SDPO John Das Bokajan OC Dular SIUB Lutper Himana Kunci Jera Pito Dusi Bangso Sai Isamdil Ben Pitchen Port Rogora Pen Beta Pangda Pon Lawrence Lekhe News 24 Karbi Anglong.